Wengane zokuthi impela lapha siniphathele izindaba ezithina-ke umasipala uphethwe inkatha Freedom Party wenkosi Langalbalele Municipality. Njengoba-ke lo masipala usuxoshe abasebenzi ababalelwa ku-180 njengoba-ke bebasolwa ukuthi-ke bona-ke labasebenzi abayiwona amalungu wenkatha. Kanti-ke yona-ke MK ithukutheleke iganuni wabo njengoba-ke iqonde phela-ke emahhovisini walo masipala. Kodwa phambi masike nakhuluma wengane zakuthi impela-ke sinibingelele kuyona-ke imbuso sithi MTV sithi nje uma saqala ukungena channel yawo-ke wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi-ke wengane zokuthi impela lapha siniphathele izindaba ezithina-ke umasipala uphethwe inkatha Freedom Party wenkosi Langalbalele Municipality. Njengoba-ke lo masipala-ke usolwa ngokuthi-ke soxoshe-ke abasebenzi abangaphezulu kwa-180 njengoba-ke besola ukuthi-ke bona-ke labasebenzi-ke abayiwona-ke amalungu wenkatha. Kanti imibiko-ke wengane zakuthi impela-ke iveza ukuthi-ke wona-ke lo masipala-ke usuqashike abanye abantu abayiyona-ke inkatha. Wengane zathi impela-ke yona-ke MK-ke ithukutheleke igane-ke unwabo ngaso-ke lesenzo njengoba-ke iqonwe ngqo emahhovisini walo masipala njengoba-ke sone laphana ku-Bishop Ngcobo naye-ke umlo kaMancinza esokhumbula ukuthi-ke yena ku-Bishop-ke Ngcobo naye-ke ulo kaMancinza njengoba-ke babelwe laphana-ke abasebenzi ababexoshwe phana-ke eKing Dunuzulu ngaphansi kwenkampani kaKhuzani nokuthi-ke impela-ke bagcine-ke benqobele-ke lempe ngoba-ke bona-ke labasebenzi-ke bagcina-ke bebuyile. Nalapha-ke wengane zokuthi impela-ke asazi ukuthi-ke ingakube-ke phethe-ke ngalithini-ke. Hayi-ke bafowethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ebesiniphathele-ke zona kuyona-ke imbuso sithi MTV sithi nje impela-ke thina-ke ake sehle ngobona idibana kuyona-ke video elandelayo.